Geli Channel TV. Tau kulai pi bro. Apa yang sebagai pi syakna ke Geli Channel TV. Tau hakna kesengi ngan hikai pi syapang landingan pen pi syapang tau YouTube Studio. Wei tau YouTube Studio. YouTube Studio udai uta uba upen syapang ka jing patai syapang ka channel jong pi. Telada pidan ka channel pila ban download yang new studio YT Studio napo Google Play lane napo App Store Google Play Store. Teune YouTube Studio nang company ya ka logo jong pi nang tak kertang channel bat kan ngot ki ba subscribe. Te ya kane ba ar analytics kemot company views sans par pasaha ka last ar pressing kemot haka ar pressing baladap ki views ki dan sans par pasaha view watch time kemot ki kenta karwi kenta subscriber kemot kan ringot ha kane ke banai ke baladap. Te content kemot ki video jong pi te ki video balong latest lane kiba hak pandu kani mah te hangni pila bani ikan ngun kiba like kan ngun kiba comments nang ta kan no view nang ta kat no tayau la upload dia kaneka video te kanek deka thumbnail tenta dahir sharum pin sa iba comments latest comments kamot ki comments kiba berpikir sharum sa iya ki latest comment ki latest comments kamot ba ki comment lani ki jing tho shpang kane ka channel jong phi ki kli lani ki ong ai te pini i ne te kane de tang ka front page te lada phi ya sharum shakamat shishu kane ka content kamot pini ibe tang ki video jong phi te kini video sudah ne kamot ki video ki bala phila upload te lebih kuat ban shot kemot ban pini lebih kuat ban shot kemot ban pini kat kum ka most view bat lani recent kemot ki badang show upload shan most view kemot ki video ki ba bun view tam nak khamat kemot ki ba bun view tan kin mi na jirong te kane speak khasi language easy rp 1000 tang tawan segi ba lai 1000 6000 new spa nang ta arspa shispa kum ta terter kan hiar shiruma tenre ka ba hedu kan wan na jirong kan rp 1000 te klik bang kum tu but I most recent kan ba pinai i video ki ba phi upload shan kin wan hajrong do nang ta visibility kane mnung kam kina tang kitu ki ba hide lane babu unlist private mo te na ta bu public page te borok ki download hang di te content ada nang ta analytics kemot hang ni ka kham kendiat mar bakini ki number sudah ma te current overview reach engagement audience te kitu ki bala dan bisa la ni ki bala monetization kan sami isa kawai ka batho revenue te hang ne 4 dan bisa te 4 dan batho revenue dan tangkine sautli te overview kemot ha kini ki ar prasing bala dam ma kemot ki views watch time subscriber kum tu bapen imane te la tho te hiar sharum pin se ini top view kemot ki kita ki video ki balong top ki ba ki bro ki page no ki bot page ki video ki ba he tam ki bro ki page te speak khasi language kane ka don adu ars pasam kandai kane ha kashi banai ar prasing ma te kane ka speak khasi language ka don adu ars pasam kandai ha kashi banai no ban upload video ha YouTube lama ko phone ka don shis pasau terter te real time pada kemot ha kane ka sau pra kanta dan play view tiki kita kini room ter kita menikat ar view spo lai ar kanta te kane ka YouTube Studio ka pen i bah syapang ka channel jong pi kemot ka health lane ka jingko jingkhia jong ka channel ma te pila bani i bah ki ek ba jingduna ki egi balong ki baha ki balong improve ki pila ban improve ban bahasa shu ka channel jong pi ti reach kemot impression kemot ki baki i ki biru ki i ban ki klik ek channel jong pi te nang ta view kemot ki views nang ta daya chane dan unique viewer te nang ta traffic source lebih page traffic source kemot nang no ki biru ki page ya ka channel jong pi te na po YouTube search
YouTube search ada 20% kemudian ki search ki search lana ki wan apa tu YouTube bar kemudian dalam pita jeng tahu apa YouTube pita kana jeng tahu lana ka kuat banwan video kita udah ke YouTube search. The YouTube search kadang 20% tentang browse feature kemudian bagi browse nampak channel lana nang no tentang ada other YouTube features tentang suggest video nampak suggest tentang eksternal pada apa persen kawan nampak WhatsApp. Tikidan ki ngatrai ba pia share nampak WhatsApp ia kena ka channel jonga lana ki video ku dan kena ka channel te apa persen. To YouTube search tab kemudian ki search kumno apa YouTube search ba siapa kena channel jonga baki lap mo kita kasih language learning kasih language kemudian upload video kemudian mention video what are you doing what are you doing kemudian ba kada ngatrai dia tu kasih language try te kini gigi mano kapukta kal kentin ke bakam pun tamba search kada kasih language learning tentang ne ru pila sutu ba kibruki kwa banlan kasih lane masutu kasih te kita kasih language learning adu 9% te kita giba sina video pila ban petang ne kai kata kentin lane kai ke video ka ba hetam bagi bruki kwa menang ba te kada kasih language tentang kita ni kumnon on video ro to nang ta top video kini mo kamera to la dapat apa engagement pinsai iya ka watch time hangne ka watch time kemudian ki kenta hangne kan di gitu ki sahaja kenta ba ong banam ta monetization di hak arab pras ni maladap namta kemud sau tayo dan kena kenta karwai kenta te ngarang ya tang karwai kenta haka arab pras ni maladap te tre ngidun kam ya ka 365 last 365 klik ne berit ne majrong pin sai i shispa sau pulai kenta ngarang dan te kemud sau jar kenta mana shispa sau pulai te kemud dang bun bah bang haban upload video kana monio ya sau jar kenta to tenta audience pada kemud kinong page kemud kanong kinong subscribe kanong kiba nong page kiba long unique kemud kiba 4 juan hakana channel jonga tong ta ki subscriber kemud kinong subscribe di haka arpras ngi maladap kan ringot ki subscribe to te hier serum pinsa i napo India prapsau persen te hang top geographies kemudian kidang kita ki channel kiba kibru ki pet keleng keri te hang ne hapo kin sai ilut kerteng jo keri kiba ki pet ta tin makam tun to hang ne kan not subscribe but subscribe ti kiba pet ya kana channel jo nga kiba la subscribe kendai persen kibom subscribe kendai 4% te ki pet ya channel jo nga but ki claim subscribe nah te karpat ipi bapin subscribe ya kana ka channel jonga kanang ba uneu nomor sahyar te uneu subscribe sakiu kanang ba ka YouTube kan kentiu ya kana channel kanang ba borokin ilang ta te katu ka degi jing mata pang ki analytics te mata de hiwan shaki comments ki degi jing tho pe ki biru ki tho apa YouTube tiang ne kalong tricky bahal ne kalong kelan kendiat ru kumalong kane analytics kini I haven't respond kemud bangam kelampat jubab kelampat jubab pat reply te ngasu like nang kini bang ngasu like kelampat reply te cross na ne I haven't respond kemud paru comments download hang ne kalau publish te kibang ada reply lada dan pangkat long ne bro tu para kasih keli te ngala jubab hab dan pangkat baik bro te thank you bro bisa saya bro kirim tama tengah kelampat jubab gitu dan sejubab part te yarap dan mentai silang channel jonga te ngala reply ngong ai number jong pi senang ne email speakkasi@gmail.com te kaniro kini di comments baru ki comments ki download hang ne pila ban jubab to nang ta playlist pada nangkam kumno mention email sentence one word tama pila ban create playlist subo laman long picnic laman long singing laman long lani kumang ne channel jong la kade pang informational content kumot by ai jing kai tinggal laman tho Gmail laman tho YouTube laman tho kamai pisa minta kita deki playlist lani ki chapter lani ki folder kumot dan apa phone jompi kini ki folder dan ki kabinet kini laman long kum ki almari ro kini tenang ta
Tenang ta tang kum tahi nomor bakane ka channel jonga empat don re ya ka monetization te hang ni hapo analytics lebih klik empat di ya kataka monetization don betang ya kini sau teli te nala dap sau jar kenta pet nang no ta sau jar kenta klik ni analytics ta reach nang ta engagement klik engagement ma nang ta ni watch time te nang ta klik tu but last 365 te I bet ya ka last 365 markan khen tang last 365 ka YouTube kan khen ki watch time la ki kenta tang hapo ka 365 kum kadang ya tang sis pas apply te henry lifetime pada ba nadu bastang ya kana ka channel pin sai ba ka watch time ka q te hang ne watch time jong lifetime kum nadu bang sedang upload ya video hadu bukut kadang hadu saus pak kan po kenta dan reka YouTube kam khen chu ya kini ki kenta ki baladap khen metang ya kenta last 365 te kadang tang sis pas apply kenta te kini kenta kilak ban minus man kasengi marta kadang ni haban upload iki video man kapor kanang ba ka YouTube lada ka minus ru ki kenta kin qbet te nganget ba bro kila sutu sepang kata te lada pidon jikli sa comments ban ngan sabatai susu sepang kini sebukum no ban penkela kini ki kerteng te haban klik ni nanta kini hilaban nanta haban klik ini let ne klik tu let pin salaban thok kerteng tu klik done nanta sai save ne ha jirong te kini ki ba ngilaban thok te kam haban thok yem ne tak dengan sabata pada ketu hadian te mata ya ka ba mata sha te ni na hable sha tang yom ne apps YT studio to kuble shibon